Wakanya Tanas Ashisoma mawuoke county mabungoma kod nyawadgi Dennis Mutugi gine Jaloch manyien e piem mar Skiza Chapaa. Ji ariyogo ne oloyo omenda maromo Sh50,000 ng'ato ka ng'ato kendo ne giyudo thuolo mar romo gi jathum ma ohangla mong'ere kaka Musa Jakadalla. Tugo mar Skiza Chapaa en tugo mar konyo jothum e pacho ka endiko kale miyogi chudo mabop kuom wendegi mawinjore e Skiza. Anasema ndiye mshindi wa 50,000 alibonyeza *487 *3# na ama kweli hatuwezi tukaandika kwa mata ilhali tuna wino. Cheki yake ndio hii hapa. Heko sana ndugu yangu. Asante sana. Asante sana. Wazazi wanajua kwamba ulipata pesa? Ya, niliwapigia simu wanajua. Ukaambiwa wewe ndio tajiri. Jamani, ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadalla tukimpa